CCTV Manus nam daki lakbon ki bakwa penpenda ke MBBS Henry Kindiat ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo ki kot bat ki materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na benda ka neat Menta kesengi ka arterik ujilio arja penriu kala don ka dorbar perkat kam jang kinoyelam na ka sengkasi, sengraj, sengba, nongshat nonghen, sengkilang, bat barok ki kenhuan ki badan hakan nyam tenrai. Pada kani kejingelang, kila syemi karai, ban penbena, ba hakani ka khana samari, lani ka sensus ka wathamai, ya ka kerteng jong kito kidong bat dang so. Hakan nyam tenrai, di ban ai, kum kan nyam kasi nyam tri. Kabamut, babarok ki badang bat, ya kan nyam tenrai, kindan hapok kawai kan nyam hakikot kisla kibapau hakirikot jong kasorkar habakaran skila pathai kubor u vice president jong ka sengkasi sengkmi urang ba PD nongrum ulaong ba menchwa habalum khana samari ya kibabat ya kan nyam tenrai la shubu jingken tho bakim dei kin nyam kristan lani ki dei ki weipat ki jat nyam hanrai mentau loong ba kibalum khana samari ki dei ban ken mau baya ki babat ya kan nyam tenrai dei ban tho haka kerteng jong kan nyam khasi nyam tri bat ka dei ru kat gom ka hukum jong ka sorkar pedeng badai ban tho shai ya kan nyam jong ki nok snong kari India ki lai thu ba kala dan ka jing selok ka banadu kisnam arhajar shipho ter bat kala urlong tat hadu menta kasngi balayo ya ka jing yahun ya suklang baro bat ka thong jong kani kalong ban te song ya ka jing eteli ya kitu baro ki badang bat dang so ya kan nyam tenrai la jong ha ka jing khan antan ya ka jing don jong kitu ki badang don ha kan nyam tenrai ha kani ka jila laong baki don kum basau lak Kawai kamat kabalingkong kadai ha kaba dagay jing menjurlang lagi sengrat akaleng ka Jandia Hills lagi sengkilang lagi sengba kinong syak kinong ken bat keseng kasi badan hakasi hill dakawai kasur nabenta kani ke sensos kaba arhajar arpenyo nilaya menjurlang ba ya kanyam tenrai in ai no ka kerteng ketika niam kasi niam tre but ikani le menjurlang le soilang lagi nong nikmat widon takasngi bat ngin sapelat no hi takasngi syak pres nak kebenta kejing tiplang jong kikon nyo trep nyo wasa bahaba kiwan kinong shim sensos haki yeng joki habaki kli keteng niam kin ong be baka keteng juga niam jungi kedai niam kasi niam tri te kene kedai ga benta ka bengkong bat kadau ba bangi jit ni keteng kalong ba haki sensos ki bela judep ya kiba bat bakso Allah kenyam kasih kenyam tri kinong tho sensos habak li kenyam joki ipenrung bet yang hi kung kita ki non Christian niki other faith and persuasion menta central government lembaga Ministry of Home Affairs kalau pak dah directed apa syai kita ba kinong tho sensos haba ki kli kino gilong yeng ne no brio na kabrio ya keteng ju kiniam ju ki dei ban tho ba kum ba ki ong kitu kilong yeng ne kitu ki individual kimla ban le da kumwe pat de kani kedai ka ba ningkong bengi kren but kini minta kesengi ku mga umatangin sa plat ba ken yo jingtip lang ki kon jong nyo trap nyo sa de kini gede kaliang bide bakani sensors araja nyo atin katangi laya keren ba ha ki jingja ki manang syudap ja ha kini ki kendia snem But cuma mana kerani kita lagi jengja, ni habia ya hindia. Kalau ke history, jogi ni kejela jogi
Nado kapor ki B1 ki dole kita ki British ki ban senchar ya kini ki rilo jongi ki leng wanderkat bat ki missionary ki bawan ya lap ya kan yang Kristen bat bon ki kasih ki lalet ban ya kedok ya kan yang thma ya kan yang Kristen tat haduk mentah ya kan mereka halia jongi laong kata Christian majority state but ni ibadon hak niam kasih niam tri lalong ki minority nyuma kata compare namal ba kanyam hi asyong hawai pawai ubriu na kabriu ya kanu kanyam ba ujet lada kade na kanu kafe ni kata ki niam Kristen ni Hindu ni Muslim na gino bijak niam but kapasusi ba kalong ba hai tu ki por jeng ki khat praspa saupun riu seneng keladon pada kajing persyang penduk pendam yakini ki riti ki dustur ki jongi ya kan niam ni berkom but ai nak kata kadau balaseng ya keseng kasih bekseng rat but kathong jeng ini artli keseng kilong ban penek pensa yala ki riti ki dustur yala ki niam ki berkom Trishtom menta ladon kispa atun terus senam tam banyak penek yala ki riti dustur yala ki niam la berkom hadian ke jinglek no jong kini ki dole ngile imsuk imsai namang ngilai yo ban yele ya kaniam kerkom kaknya kakriam kasyat kakemen kat kum kita kiriti idustur ibawlong shua menshua ula ahengi le sok san hak sok ha sok man ngim judon cinge don usamla sentrang ubede na kaniam kasi ulai je pakha sakayeng do ki kithai ki bede kaniam Kristen kamdon kanu no kaching so per ni na katay kaliang jiki kithai ru lagi day na kaniam kasi ki poisong kha bade ba samla sentrang ubede na kaniam kasi niam tre kamdon jinge nia imsuk nia imsan bat ki khon ki ktiru ki ba ngau e sekalian pa ki bot kanyam ki jong pa ba sok e sekalian kami ki bot sekalian juga kami hakal balde bar kanyam hak imlang salang lu ngim judon kata kaya penyeper ja real lo kanyam ni buram ya kanyam ki jong ki we bat ki we ru ki buram ya kanyam ki jong ni kata kedai ke bah kalong ke bah ila imlang salang haka jingnya sutu lang ni kata Henry kensan emptip nakano mo kadao ba kawan kani kajingnya peniper niam kebelas dang haus nam arhajar kanyo nang tay namlem haka ba kiwe ki kunhon bon pat kila pentut ke pensang nge ya kecing le ya kan yam haba lakhla orang ba kulam nongrum uwe ni teman kisan jong kinyam kasi ibahayeng bahasem jong kema kulam bat kisang kasi na melim kilahapan lech caka high court ban yo ya kita kahok man pendap ya kini am kurkom bat ka high court ru ka ong hot kadai kahok jongki ban pendap ya kini am kurkom ha kale niam yap ya ki be baton jupi bat kala syak ba ki bahayeng ni makula mungkin pendap ya kata ka jingna niam ya kum kita ki ba penuit ya kata ka jingle niam hang ka melem kata kadai away kebasdang kata kecing penyeper cek penril lo kanyam ki bejuja mentah janman lagi senem kadai apa
Kini ki board peniat chnong. But pitai ki kenhon ki bobon pa ki sedang bandakhol ya ki jaka jong ki sengkasi bakiju penongkam kong kita ki lom jingtham. But anda ki sengkasi ki lipan jaka hendiat mensot bantau ya kita ki pep thang priu kiong em ngim don jaka kadba ya kitu ki batep de ki ai ki jaka de ki ekar kataru kawai kadai ka benta ka ba wanra biang ya kata ka jingya per jak pendriu halor ka nyam hak jingi dai bagi jingi kendo lang ta kasngi gina liang kasen ra juai ni ya kubur lang ba menta ngi don ka jingi dai ka bajan ba kasen ra ki badon po rijentia ba rikasi ba kum joro kasen kasi ka badon sigini ki area ba ni ying scam ba ni tli melon ba penek pensa ya ka nyam ngi grukom ya ka dustur ya ka redi kani ka kerteng ka bangi ai menta nyam kasi nyam tre kalong ko malong kini ki we ki chat nyam chu anuk sai pi Christian apa ki Christian ki don ki sek Catholic Seventh-day Adventist Baptism ki Presbyterian kini ki sek tengiru kene ki ang nyam kasi nyam tre but lada ka don ka kolom bade haka census ya kita kisek tu ki parakur ki parkajongi kila aban a ya kata ka kenhon ka bakidon mo pi ong himtan yang kasi inyam tre inyam tre they form a part of the denomination mo ang katin pereng Christian kadai kerteng nyam ka bakdu ya kepekibun ki denomination bede bat ka kerteniam inci ong dan bok ba kan ko men ni la tunjuk jenggot menta nadu hajar sikau kai kata ka manyahap ya barok faj pun ki hajar ka prijusan di barok sekata ka dak melom ka jeng persam ringi sung dan bok ba kani ka dei ka sien ka baar kani kesing nila sim dakan ni kaju kompodi ha khat nyu terik mensuar unu na blada rugi lawannya kaju menta kadai ke confirmation pakani la long kajing ya sup menjelang ha ka bri nyu trep bangin ya ada kata keteng nyam kasi nyam tri dia ha ka badai bat kan ni ka ai an su ong ka balingi pedian kan ni kita sibun ki egi sembok ke bakrau rinda kan ni kawai kalong ni kacing terus pak jong kertian bat ki dialects the variation of dialects dah ni kamu kadon bukan setap hang ni la nilai cultural level la linguistic level di bat ni dan ru kam tam ha kacing penon kam ka jai riu nyar kum kan ka jai riu badan ha kanu pathai ka ba penen kam ka bengi khat kita kiten benram ni kiten kena tekan ni kadai ka dynamics jong kiten kasi it evolving, it's not static. Jadi dan ki high significant bahaban lay bang yo ikan ni hadim khatsan atau snem. Bang haban kuat jadi naps and call jom ke kita ki kun hajar di badan hak nem ternai hak beri nyitra. Di kum ni remang-remangan ong ki is so deep, is so heavy. Yo balader hak ni ki jengmut ka bang yo bat lengbakan ni ngingi sim ni kene bakat dai gacing pesat men sim les lendat hidup saya ha ka bani sim ni kene karai ngadu ka khat nyutrik ne bna bladet bat men ta ka confirmation dan suka tang ini kene boleh sebut long tang ke sing anta mo namal baka 2011 census ru yang ni la panha be kita ki others non Christian ne others ne ki other persuasion bencu ai pi kacing ken kapang ilung ngelang hi mangi ngim duna syu saula Yang kita pilih bakal hiu na kelas dia kan.
Latarai kata pidai bapi ki best judge. Kamu hiwan pidai bapi kumno. Anak na lomba ko pil demo. Henry pipai haki lempung syat jui. Mensyua ki don sipau katangut. Wenta diki hajar. Ki bawan kon samla. Tang ki basyuan tang macam. Baik haki lempung jeki sengkilang. Mbak lak every year. Kiba syuan kumtu kiba poi saki bam don ka lar kalenti makin tu. So you are the best judge. Kanan ngamong nangi kiyo no Dan kira. andi mo. San kong no habang pod yo jengkeng de kesensos. Sensos arhajar hakway katu kaman ra ikai katu ka national census. Kemudian hakway lu less than 8%. Kabangi lu ni boy hakum dum nata ka daw manda balengi kwa bahkan ni kan rong kini national census. Ngindup saya accurate dan bak bakal betul but in approach ke ministry but security authority bahkan long compulsory in the column apa ai ka keteng niam jungi kan long kata niam khasing niam tre dia kamut let's say bahkan ye hadin biki complete ekne ka census process ngin yo correct information ka a population size badan niam khasi kum bakalong mentate kalong checking mla manong di nomor mana wai balingi dan kami perperni ubriu tu briu barokah ni dai briu dai barokah jum jual ni dan lega jongka individual right singi ko kum jaj benriu badan katakan ni kuat ta but definitely sukat mana balingi jer ni tha ni dan kamut ni la register bekat hari dengan san definitely ki right pada kata ka dan ikin sadan hiru definitely ikin sadan Kajing mo toy nagata kerteng niam kadai kajing yatli. Kata kadai ka bah khwado. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow. Always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of home. This is STEMS, our